Stuttgart di nava bajarên Almanî yên mezin de ye. Lêbelê pir kêm tê naskirin. Bajar herî pir bi febrîqeyên xwe yên tirimbêlan ve têzanîn. Xanî û meydan û derên wê yên dîrokî nîşana 2000 salên jiyana bajarvaniyê di nava xwe de vedihewînin. Navenda bajêr ya dîrokî, meydana Schlossplatz ku li çar aliyên wê avahiyên dewrên cuda û pêşketina dîrokî xuya dibin. Kolana bajêr ya sereke Koningstrasse, hemû sûka wê ye jî ku qerebalaxiya bajêr lê dicive û ji gara trênê ber bi Schlossplatzê ve diçe. Hema çer ku mirov serê xwe radike, mirov li marqayên bazirganî yê mezin rast tê. Li vî bajarê ku nêzîkî Swîsre û Fransayê ye, çanda Almanî jî bi sentezeke balkêş ve bi bandora çand û zimanên cîran û her wiha yên penaberan ve dewlemend bûye. Bajar ji ber ernîgariya xwe bi park û sûk û dorhêla xwe ve ji bajarên Almanî yên din bêtir dişibe wargeheke wiha ku her weke xwe maye û kêm nebûye, mezin jî nebûye. Ji ber ku di nava giran de hatiye avakirin, ji dêleva ku mezin bibe, li dora wî gelek gund û bajar peyda bûne. Nüfusa wî ev 5 salin ku her weke xwe maye û zêde neguheriye. Derdora 750,000 ye. Gava ku dünya xweş be, hemû xelkên wê li kolanên sereke û meydana navendî dicivin. Hingê bajar ne bi tenê cihekî kêfê û sûkê ye, li her wiha paytexta herêma Baden-Württembergê ye jî. Piştî salên nodî di edebiyata Kurdî de reyne nû, şêwazine nû, zimanine nû yê vegotinê hatin avakirin. Yek ji temsîlkarê vî nifşê nû ku êdî di nava cîhana edebiyata Kurdî de bûye yek ji nivîskarên Kurdî herî navdar û aliyê xwendevanan ve jî herî zêde tê xwendin Helîm Yûsuf e. Ji Amûdê heta bi Almanyayê ve Helîm Yûsuf pireyek wiha avakir ku hem nedbû tenê dengekî nû di edebiyata Kurdî de hem jî ew şiklên û ew teşheyên û anî nava qada çîrok û romana Kurdî. Bi mêrê aviz, bi mirî ranazin, bi jinê qatê bilind, bi sobarto, bi gava ku masî tê dibin û wehşet hundirê min de. Helîm Yûsuf cîhaneke nû avakir û qelemeke Helîm Yûsufkî danî. Îroj li Almanyayê li Stuttgartê em bûn mêvanê Helîm Yûsuf em ê pêra behsa jiyan û serborî û kar û xebatên wî bikin her wiha çavderî û nêrînên wî yê giştî ser edebiyatê û ser edebiyata Kurdî jî. Helîm Yûsuf li Stuttgartê bîstek edin. Helîm Yûsuf Sala 1967 li Amûdê çêbûye. Digel ku li zanîngeha Helebê beşê hukûqê xwendiyê jî bêtir duwarê nivîsandinê de maye. Pêşî bi erebî û paşê jî bi Kurdî çîrok û roman û nivîs û gotarên rexneyî û lêkolînî çapkirine û bûye yek ji nivîskarên herî girîng ku bandor li nifşê xwe û yên piştî xwe kiriye. Helîm Yûsuf pêşî di dawiya salên nodî de bi pirtûka xwe ya çîrokan ya bi navê Mirî Ranazin ve di nava civaka Kurdî de hat naskirin. Bi dû re romana wî ya bi navê Sobarto bi şêwaz û vegotina xwe ya xweser ve di nava wêjeya Kurdî de cihekî taybet yê xurt wergirt. Pirtûkên wî îroj bi Tirkî, Erebî, Farisî, Almanî û İngilîzî jî hatine wergirandin û li heng û derdora marjînal ku ava dike bi bûyerên surreel ve weke Kafkayê wêjeya Kurdî tê naskirin. Heta îroj sê pirtûkên çîrokan û heft roman nivîsandine ku di nava wan de yên herî naskirî Mirî Ranazin, Jinên Qatê Bilind, Mêrê Aviz, Sobarto, Gava ku masî tî dibin û romana wî ya dawîn Firîna bi baskên şikestî ku sala 2019 çap bûye. Em li Stuttgartê li vî nivîskarê Kurdiyê navdar rast hatin û me pê re behsa afirandina wêjeyî û alavên nivîskariya wî kir.
که حریم gelek kêf xweşim ku dibin vê tavka xweş ya Stuttgartê de li Almanyayê em weke du Kurdên yek ji bi xetê yek ser xetê û diasporayê em vê derê gihîştin hev em ê behsa sohbeteke li ser edebiyatê bikin pirsa ewle dixwazim ji te bikim ya ku mesela gava mirov nivîskarekî Kurd li Ewropayê bibîne mirov miraq dike mirov dibêje ya tu çawa hat heta van derana yani ji Amûdê tu rabû tu hat vê derê xêr bû çi bela çi qeda hat serê te ku tu van derana derket gelek spas ez jî gelekî kêfxweşim dîtina te li vê derê hatnamî Almanya hema dikaribê ji nifşkê re bû dawiya sala not û niha bû yani destpêka sala 2000 bû biryara kulo ji nifşkê re dikaribê hat stendin min got bi çi awayî be ez ê ji derveyî vî welatî ji derveyî Sûriye ji derveyî Rojava divê ez derkevim bi bêhêvîbûnek pir mezin min got ez ê derkevim welatekî hema derveyî vî sînorî bi ji bo dikaribim pişkî bêhna xwe wilo serbestî derveyî wan wê zora wan têdê dijiyan wê çi bû ew zor çi bû ya ji ber ku tu gelekî behsa wê dikit romanê xwe hema dikarib bêje tunebûna oksîjînê bû tunebûna oksîjîna a jiyanê bû her der yani mesela em di siya desthilatdariyek ew qasî yani xurt û ew qasî got dikaribê destê xwedanî bû ser her tiştî ne jiyana te ya taybet hiştî bû ne jiyana te ya giştî hiştî bû ne zimanê te ne zimanê te dikarî bû biba zimanekî got dikaribê pê binîvisînin ne dikarî bû serbest bi vî awayê hanê wekî din jî ji xwe dibin re rewşek mî got ji ber yani ev dema got ez dibêjim wê çaxê sê çar pirtûkê min derketibûn bi Kurdî û bi Erebî derketina wan pirtûkan her yek bi serê xwe çîrokek pir dirêj heye lê hemû ewqa ser hevdû kom bû got dawiya sala not û nihan de ji xwe çûn û hatinê mî cem muxaberata jî ez çûn û hatin ez nav lê dikim erê ji her kesî bêtir yani wek nivîskar ez dibêjim wan berhemê min tişopan yani her ê muheqqiq ê muxaberatê em eskerî çû مدنەری هەفپەیڤینێک من li pêşiya ya ji çîrokek nû yan jî gotarek nû ya jî şek diket got gotariya min lê bi hineka navekî din hatiye em zêkirin kêfa min hatiye yani carekê min jêr camêrî şê xwe baş dikin em vê jî xwe min got belkî ê herî gelekî nivîsê min tişopîne tu yê ji xwe kêfa gelekî ji vê meseleyan hat bi her hal yani rewşek bi vî awayî hebû got ez hesiyam yani rê li pêşiya min êdî neman yani ya divê ez biya bavê xwe bikim bavê min digola wer mat ev çi çîrok mîrokê tene ev kitêbê te wer ez terjînekê bînim û pîkabekê dibin texim û erdê me heye çandiniyê bikin û nava Helebê û Amûdê însan ji xwe li mala xwerûnê ma ev çi te her ti kitêb alem tev di kitêba derdixin ne tiştek bi serê kesî têne de ev çi tofan te bi serê me dirakirî wer li mala xwerûnê ya divê biya bavê xwe kiriba ya divê ez hepsê dirûniştiba ma ya divê min temamî de nîvsandinê berda yan jî divabû ez derkevim ez derketim te di sobarto de jî û tirsa bêdiran de jî ji xwe em bêjin perdeya wan ya giştî dekora wan ya giştî gelekî dişibin ev du ya her du romanan jî û putketê dîdî de jî waye mesela mirîra nazin de jî em bînin ew atmosfera giştî dîsa rewşa Amûdê rewşa Rojavayê yani Kurdistana bin xetê û ew atmosfera tirsêk li ser wê ji ber wê navê romana te jî ji xwe bûye tirsa bêdiran ku tu dibêjî sîstemek heye ku mirovan dixwe rast ew me ew dît ew tu kar piçekî din ji ev du veçirîne rast ev yani yek jê Amûdê hema dikaribêj hemû berhemê min de heye jî destpêkê heta niha tev dî got 19-20 sal çêbû got ez jê dûrim lê dîsa jî di hemû berhema de heye ya didwa ew tirsa ez behsa wê dikim gelekî dişibe vê rewşa got me behsa wê kir yani dema got li derve mesela rewşa wî welatê dinare tu dibêje her tişt li ciyê xwe ye aramî heye kes deng ji xwe nayîne her kes razî ye lê dema got îca dakeve cîhana mirovan ji hundir de bê çi qas xerakirin bi serê wan dihatiye bê çi qas tirs ketiye hundirê wan de ew tirsa hanê wilo meyaye û ketiye hundirê yani ew mejiyê hestiyê wan de wê çaxê ti neçare wekû nivîskar got yani ez yek ji erkên wî yek ji karî wî ew e got wê jiyana giyanî rihê mirovan dakeve wê yani
اگر ام پشکی بآوای کی مثلا قلا درونیه بکن او آلیه رش ج بنهشیا مرو وانلوت داک هوی درت ببینه براستی جی وی ولات وک ولات ما املی دجین فتا گوتی ج قمیونک کتیه و پیوکتی وهاد بیرا بده نمازانم یاد صوبارتو ده بود بجه اولات ولات کوای کش قمیونک کتیه و دی کس خودی ویش قمیونا دیروک کتیه و جغرافیا دف لگو هوی کریه اف ولات هانه ترسك بفي اواي بيكير تشي دبوغو يعني تلدر لي دار تشتنا خوينتنا مثلا بري 2011 بري 2004 كسي شر سوري بري في شر سوري بري سرهلدانا دوازده آداره 2004 وان شاها بشتن تنبو الويدري يعني لي ترس هبو جبركو چارشفك داني بو سر يعني خيليك لسر بو كسي بنوين هديت بله يعني دفليكرنك هبو لي كسي دران نديت عينا او ترسا گو جوی دفلیکرنا هانی همات کاربیج بسرانسری سوریه هبو وی شاغه روجاواجی دناف ده 2011 ده دی درکت جبنجلک درکت و اف توفانا گو اف 7-8 سالن لوی ولاتی و شرجه کرن و مال ویرانی و تالان کرن همه انجام و ترسا گو تبحثانی سربوری و بویر راستیا جواکی و خیال دبن آلاوین برهمین ادبی. لبله افراندنا ویژه‌ی آنجی ادبی به شێوازە vegotinê ve têkil dare. Helîm Yûsif rastî bi şiklekî xweser ve nîşan dida. Ya ku ji wî re girîng ew bû ka gelo mirov bi xwe di nava rastiyê de çawa vediguherî. Me jê pirsî gelo ev tercîh çawa ava bû. تقلك بحثا سربوريا كردين بخاتي كري البت قواكم مروف برتوكنت دخينا رومان انتبه تشيرو كتاب تشنفيسو مقاله تجيبن قوا مروف دخينا مروف توكا كردكي بخاتي تاني نابينش بالكو تو يدي نفسكارك وهاي كور چار پرچن كردستان برتوكنت تي خوندن تي ناسكرن و تو يك جوان كساني كو يرو نافا ادبياتا كرد هري بيتر تي خوندن جي اول لي تابتمنديك برتوكنت هنا كو بالام دكشينا بويرين كو نافا ديروكا كردستان ده هنا چه جناوه صوبارتو بخوشی به مثلا پرتوکه ده بحث کری بیا و نفش کتی و چه جدیروکا آموده کردستان روجاوا بخوا بجی گاوا تو بحث که هم تشتین تابت تده دبینی که یک جوان جی بویرات سینما آموده یاد صوبارتو ده گلکی وکه رولکوی کلیت هیا لی دراسیه ده جی چروکک مالباتات چروکک تو براینته ده بوی بویرا آموده راه که تراژدی که زاروکی کرده یا مزنه تابتیج بخته تو کار بچه کشور بحثا تکیلیا مالباتا خو وی بویری بکه دما گو اگر سینما عمود چیبو او بویر چیبوش خو پشتیوه به 7 سالان از جدایک بوم وک بچوکه براله يعني براي مني مزنوان او د وي تمني دبون جو دوابو هرن سينماش خو كم دزانن زاروكن عمود حمد ابون هفدو بريفبرين دبستاناش بو گوش بو پشتگیریا شورشا جزائري یا گوی چاغل دار بود خواستن زاروکا حماد بن فيلم لفيلم تماشا بكن د صوبار دوته برای سلیمان کسی سرکه لهنگ سرکه رومانه ای رومانه برای وی د وی بویری دته شوتاندن لی ایمن یعنی برای من و مالبات انواش خو چاودرن یعنی شهدن وی بویری بون لی برای من بخو وی شوی بدود باوی من بحثاوی دکر جبر گمالا مال عمود هنا كلكا باجير يعني عندما تج قامش لو دش عمود مالا اولها ما تكار بيجي مالا مي هنا كي دوري باجير بو و باوي منجي نهشت بو براي مني مزن وي شوي هر سينماج برغو مال دورو تني نكار دي جوار بو يا نكار فغر و چينا بو هر ولو يعني هين بوي قربالغا جو نچونا سينما مجول بون لغور دي وباوي من بحثاوي تكرن بهنا شواتي و هوار خلقي هات وگو آگر به سینما عموده کت و تراجیدیا مزن یا گو هجمار يعني گیشت دورا 300 زاروکی 208 300 زاروکی الگور ملای نامید پرتوکا خود جید بیجه او تراجیدی بو لی همات کار بیجه تنه تج عموده به
تيري دكي جو مهركة وي بويري سرت هبه وبويري يعني لسر نلسر روية تاني لسر ريحة تجي لسر جيانة تجي هبو تجاري شوباوي جبيرنا بجبر حتى دمك مثلا حتى رجا إيرو جيتل كود درت لبرمائيين وبويرا جران لعمودة راس وشغي خوستن نفشكي كردي جبني فيش كوكي راك النوعه يعني تمام راستي ديرو كده أبي تجاري بلكي زلال نبه كو ببلانك بسيستمك وها هاتيه كرن كو زاروكن كردا يدوره كي حمو قرب كن وان بكجن وتاخذ سوجي وقت قلت وتاخذ سوجي دو فقيره وخرج مسيري خلاص بكن وراسي واش كانكن ليفانا تشما خوست زاروكي كردا يه باجاركي كومبيلاج بنيفه بكجن از في مسألة استكارم دو تشتغل سر بيجم يك جي مسألة قالك جيروك تين قوتن لسر سدمن شوتان دني هناك دبيجن جو جبرجو أو ميتور السينما كيفن بو وقالك جاري سر هفدو شغل عندن واش خور معناها كي ببين بلي اجر بيكت و مثلا دردورة سينماجي بوك شوال تني يقولوا اري كيس اجر قلت اجر بيكت هما تقاربيج الدقائق دي الحردري بلعب دبي هناك بفان ستمن تكنيكي مسألة بجريدن هناك جي مسألة جريدن بأوايكي جو بلانك هبو جبو شوتاندنا نفشكي ساغ جوان زاروكي كرد و لفيدر يستخدم بشكي بحثا تايبتمندية عمودة يجي بكم جبرجو عمودة يك جي آلية كي كفنترين باجاري امتكارن بيجن جزيرة هي هريما جزيرة آلية روج آفا و جزيرة بنخته وكي دنجي دهات ناس كرن جو هما تكار بيجي جسدي نوت ونهيوي كرد بون يعني مثلا نتوي دن لعمودة تنبون باجارة كيلو بكردايتيا خو قالك دهات ناس كرن ورولا خو حتى روجا إيرو هردم ديروكا روج آفاد و ديروكا سوريا دجيليستية و في بلاني هاني بلاني شوتان دنا زاروكان بفي مسألة جريد دنقو خستن أو وي نفشي هاني بتمامي بشوتين النهلنقو مازن ببن وقاربن جوهرتنا وهريمة الشيء. قالوا مروف كاربيجك وقت قلت تيرو هما تاني بس كنت عمودي بيجبوك مروف برمايين ويبو يري للسرت سرحيته سرجيانات ببنا يعني بركي الكولانا كعمودي بخوجي مروف كارب شوباي ببيناش بكت هر مالي ده يك تقص تده هبو لده افراندين حليم يوسف بخدجي او اتموسفيرا كزاروكانه تم هيا يعني تم لهنج هنا كزاروكن مروف دكاربي بيجي كبالا حليم يوسف بشكل تايبتي دكشينا او زاروك قالوا مروف كارتك اللي ودينا كو جبر كتج عمودي زاروك جي رومان انت بشكل بيتر جي دغرن يعني ترسا بدران دجي صوبارتو دجي ام بروان دي بين يعني لهنج بونا سليمان بخوجي زاروكاتيه ودس بيدك باراليزمك نافاوي تبع قالوا باوريا من او جو جافكانيا نيفساندنا ويجي ادبيات جافكانيا وي هجر ام جافكاني كي جي بقرن زاروتيه جبر ويجي يعني هما وقت كاربيج هيزا كله سحري هي سحردار هي قوتم مرودك شينه بربه زاروتيه وبربه بيو خشيره و از في كيجي اگر باواي كي مثلا طاقه كسانه يا شخصي از بحثاوي بكم از بزاروتيا خويا وك زاروك كي جو لعمود جدايق بويه از في كيف قريد دم تشما جبرجو يعني او قاسي زاروتي و يعني بتشوكانيك او قاسي امبيجن زحمت بو او قاسي جي جبو وجي جبو ادبياتي دولمند وزنجين وبرالي دنبونا بازارك گش یا وجه کردی ده حولدانین نویسکارکی چندی خورد جیبن آواکرنا وجه که خورد بزمانکی بندست و حسان نینه. مب حلیم یوسف را بحثا پرسا وجه کردی جی کر. گلو مروف کاریب و وینه یکی وجه کردیا گشتی چه بکرایا؟ رسمکی وجه هبو. كيف حليم او راستيا كردين بخاتي كردين روجافاي كردستاني كنت بحث كرت اقول براي بتشوكن تشتاكو بسري وان دهاتيه هر بارچين كردستاني تشتكي تايبتي ديروك كوي تايبتي بو اوانجي شتالان و ردكرنا هبونا ام خوب وجي كجبو مروف كارج بو حمو كردانجي بحسبينا لا اوان بو يرن تايبتي جهات السريون وك سينما عمودي
لێ حەلیم یوسف خۆ کو دەبێژە کو ئەو ئالاف بوون ji بۆ ئافراندنا و یا وێژەیی jî حەلیم یوسف ئەو ڕاستی وەکی din دیت ئەو ڕاستی نەڕق وەکە کو ئەم بێژن هەما وێ ڕاستی ڕاکە و ئەدەبیاتی دەڕاڤە بکە ژنوڤە بکە چیرۆک ببێژە نا تە چاوێکی din لێ نەڕی تە ئەو ڕاستی شکاند تە ئەو ڕاستی هلوەشاند حتا تەلاشەی مرۆڤ jî هلوەشاند ku bi taybetî mêrê avê jinê qatê bilind em dibînin ku di atmosfereke Kafkayî têde xuya dibû ew nivîskarê Almanyayê navdar ku bi estê xwe Pragî bû çekî bû lê ew tişta ku bi Kafka tê naskirin de edebiyata Kurdî de me bi Helîm Yusuf ve jî dît Helîm Yusuf ji bo çi rastî weke her kesî req eşkere nekir lê bi çavekî nû bi terzekî nû bi şiklekî sürrealîst ve ji nû ve ava kir tu dikarî piçekî behsa wê avakirina ve guherîna rastiyê ji bera bêjî حتی از بحث وی مسئله بکم دوی از پچکی وگرم به پاش دو از وگرم دست پیکی جبر گوتا گوت جتا ج بحث میری آغاز کرد یعنی وقت تو کامن آیا کم اولو از وگرم دست پیکی و دست پیکا گوم دعم رکی گله کی بچوک دست بخوندنا برهمین ای وجه ادبیات کر و چاگه یعنی من بالا خدای برهمین گوب آوای کی فوتوگرافیک هاتن نیفساندن چاوا یعنی وقت ام بیژن نویسکار هر دو چاوی وک کامیرای کنه دردورا خود نره تشتگو دبینه دنیوسینه من دیت دما ازوان رومان اوان برهم اوان چیروک وی اوای دخوینم ولو من تیر ناکن یعنی از برسک تمت بالا مدبو اف مروفی گو بحث وان تکرن رحی وان کانی خونی وان کانی خیال وان کانی ده همان دمه ده دماغو مثلا وجه سورياليست ناس کرو مخون برهمه و خوندن اف اوای مثلا بیژن سورياليست اوای خیالی امولو بیژن گو جهان خونا و آف فانتازی و خیال لپیشه او برهم جی دما متخوندن بو اوای ولو ابستراکت اوای کی تجریدی بیگو تزانه او شکلی بو نو بله سری وان لکویا نگی وان لکویه از جوان جهنه کی نر حد بو یعنی تقول باشه كأبو ير الكتب كنجي بوي أفكية شيء كما وهذا بمت برسوا في برسم من كار يعني أف ديمني إيرو جوجيا كرديد جهاني ده هي أف باسكن شكستي إيه في وجيه هنقو هول ددقو بفر ونكاره وقنا في رومانات يا داوينا بله شکستن باسکن شکستی ایوه ادبیات ایوه وجه کردی تنبونا دولت کردیه حتی دولت کردی نبه و یعنی ایماجا وجه کردی جی و گله کی زحمت بگو کاربه لدردن جی خوب آوای کی ورود کاربه بریک و پیک بگره نهاجی ابنای و معنی من البنده دولتی نهاجی هولدان هنگو هدی ادبیات کردی بيناس كرن مثلا الجيهاني لي او هولدان يعني تاك كسانه لفرن بلاولانه وجبرولوجي دي يكي جو تشابمانيه شوبين بلكي بيج والله كا ما افرس قالكي معاجز كده ما يكتب رومانا كردي هي تني هلبستا كردي هي دورك ما بر مناقشه فكره اري افرسك يعني براستي من عاجز دك من عاجز دك جبرجو تشتكي جو وك انا از برتروني از هرم جي یک دفر در باس باز بیم که ابراهیم سیدو هی تنیه یک ویناوی هی تنیه یعنی او قاسمه عاجز دکه لی ابنای واتی گو راستیا روشه مرو نبیش بلکه آنها هنه گهداری بکن به وی بهار گیان چوگه من بهار نگیان چوگه از بحثا بدهان برهمین ویجه کردی دکم گو وک خوندوانه کی چاوا جویجه تركي عربي فارسي ألماني أوروبي فرنسي أمريكي بريطاني تشيج وتعمل كيجي وردقري إيه بخواش كردي بيتر وردقري مش في أدبياتي لوك خوندوانك أمولو خوشفان هستين نتوي بدن آلي أكيجي وك هنر وك ويجا دناف أدبياتا كردي دي برهمين بفي رنجي هنا وز هيفي دكم جو اف دیمنه گو از دبیجم وک شوپینره کی ولوج نزیک بش بو جوی وجه روکه جروجا به باوریا هر کسی هر کس به راستیا هانه ناس بکن جوالاته کو که هاتیه و فرمانا تالان و قرکرنان لی درخستیه بر بو ولاتین کو وانجی همان فرمان و تالان و قرکرن ناس کربون لپیوی خونا ولاته کی
ya ji bo zarokên bindest bi zimanekî kulbûyî. Helîm Yusuf ne bi tenê roman nivîs û çîroknivîsek bû. Weke her nivîskarê wêjeyî di heman demê de dîroknivîsek jî bû ku çîroka milletekî dinivîsî. Gava ku me xatir jê xwast û dîsa berê xwe da ser rêyeke dirêj, me çend çîrokên din jî liyê xwe zêde kirin, me piçekî ji dilê wî jî bi xwe re bir, li pey wê xewna mezin û bêriya welatekî dûr.